Mama yao wa kambo is the worst. Ati mundu agokira gutwira kamera ine ati ne gwalia de bere ya Ngai tiga kuigirira Ngai maundu-ini ma Wainga uralia wi bere ya Ngai na unajua tu ni upuzi unasema ciana icio tondu ni ciakwa ndaheirwo ni Ngai wahakite Murungu nake wamuthinjire ki agikuhe ciana ciari na nyina agitunya mutumia ungi wi agikuhe ni uria wi mwagiriru ciana icio ndaheirwo ni Ngai agikuhe ciaku ciagite agite kuwa ciaku cia mundu ungi niki twitikie ni aheanaga hapana tiga igukuithagia Ngai urimu mtu akubali wetikire uge ciana icio ne gukocho ikochitwo ni ithio ri ikuga ciana icio ni haro ya heho ihetwo na witikire waingirire kwene na mukihinyiririo ri ungi niguo wikare wega na mutia gutinda mukigirira Ngai mawana mamwe Ngai akuheire na njira iriku agitunya mutumia ungi ciana mutumia utari na wathe mundu warerete ciana akimutunya because of use unajua watu venye wamepitishwa huku nje na wazazi no kuri mundu thaici uri borithi kana mundu wohetwo njera ni undu wa muciari na no uigua makiari uguo riria urona njera ini citu kaigua ni ndamuoheire Adam ready mzazi ni wangu nini unasikia watu wamefanywa stories huku nje kuna watu sahi ni maadisavu gukana aciari ni maundu maria mamagereirie kuri mundu urogeirwo ciana ciake ni nyina ciothe igathira kuna mtu sahi hayuko kazi juu ya mama yake ama baba yake kule mundu thaici aturaga rentals na tigwa gwa katari juu ya mzazi tu lakini nyinyi mnataka kutuonyesha kuhurwo ni a big deal ati ulichapwa that is a big deal ndugeriria maitu mutaki kumuona are you doomed kai muigiriti Illuminati na mutiramenya are you a cult na mnatokezea kwa kamera ati ginyoria muciari ciuria hautare mwana wako ati tiuliza kenye unataka kujua mzazi wako hata utaki kujua ati anapitia yapi jua uyuko na muri me cannot support ya gutida mukiwa with the other side of the story as long as the parent is there no nikafa kaniro hoko na guo akugucaniria ciana mundu ataciarite tondu sasa hapana ndugije ati kuri uma kana guciara ungi nake akoya akaheo ni Ngai mimi ndize Mungu akupe and my dead body ucio himbo digegura tiniriza mwingine anasema alipewa na Mungu waliku ngeciara simu zena huyo bwana mko na yeye rudishia mwingine watoto wake kana mukireke communication yao mureke ciana cirugamie mureke ciana ikorwo na courage ikorwo na ile hard work inaonekana na mutingejia mwana ciana cia mundu no heho iria muhete ciana icio ihana ta slaves in that house tondu ciana icio itirĩ na freedom au watu wana freedom musidanganye huko nje kuligana na uria mararia acia nduharo iria mahetwa ya heho kuona ndungiathimura uko awezi